amahoro y'Imana kuri bubana twe muri izi gahunda zacu z'amakuru nyuze kuri zicano zacu zomberezo TV show ndetse na Gasabo News 24 nibyo gaciro ku bana nawe umunsi ku wundi nimba uri mushya hano nagushikeza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye bamubambere ugerwaho n'amakuru n'ibigano twateguriye umunsi ku wundi nyemerera twerekeze aya makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Lubero haravugwa imirwano ikazi yahuje igisirikare cya Kongo FARDC gifatanyije na Mayimayi. Imirwano yabaye muri weekend turimo turasoza ku wa gatandatu. Imirwano yongeye kuba hagati y'ingabo za Kongo ndetse na Uganda n'itsinda rya Mayimayi mu mujyi wa Muhola muri teritwari ya Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ni uburyo kwibanda muri gahunda yacu y'amakuru ngiye mugiye kubana nitwa Etienne Besa nguhaye ikaze. Ikaze muri gahunda yacu y'amakuru n'amahujye kwerekeza ahitwa Lubero ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye yongeye kuba hagati y'ihuriro ry'ingabo za Kongo ndetse na Uganda FARDC na UPDF n'itsinda rya Mayimayi mu mujyi wa Muhola muri teritwari ya Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'ibihugu byombi zirimo kugerageza kwirukana izi nyeshyamba muri kariya gace aho zishinjwa guhohotera abasivile. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza ngo ibintu ntibirasobanuka neza. Abaturage benshi bahunza ako gace bashaka ubuhungiro ahantu hafite umutekano. Biravuga ko kuri wa gatandatu ingabo za Kongo FARDC na Uganda UPDF bafatanije zongeye gutera ibisasu midugudu yitwa Vulinda na yitwa Ngovole zerekeza ku musozi witwa Muhola hagamijwe gusenya inkambi za Mayimayi ziri muri ibi bice. Amakuru aturuka mu nzego zishinzwe kurengera abaturage avuga ko amakimbirane hagati y'impande zombi yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo bahungiye muri sante twa Mambila na yitwa Muhangi na yitwa Vusamba ndetse abandi bajya mu bice byitwa Butembo. Avugana na Radio Okapi umuyobozi wa teritwari ya Lubero yanze kwemeza ko iyi mirwano yongeye kubura kuwa kane w'icyumweru gishize tariki 26 Kamena. Ihuriro ry'ingabo za Uganda na Kongo zagabye ibitero ku mutwe wa Mayimayi ukorera ku musozi wa Muhola no mu muhanda witwa Byamboye na yitwa Masingi. Kuva icyo gihe bivuga ko imidugudu myinshi yashizemo abantu bajya mu buhungiro. Iki kibazo ngo cyateje ingaruka ku biciro by'ibiribwa ku masoko yo muri ako karere cyane cyane mu mujyi wa Butembo ubona ibiribwa bivuye mu karere karimo kuberamo imirwano. Uyu na musozo wacu w'inkuru reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda y'amakuru yacu buri munsi nyuze kuri izi channel zacu zomberezo TV show ndetse na Gasabo News 24 ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru n'amahujye kwerekeza ahitwa Lubero ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye yongeye kuba hagati y'ihuriro ry'ingabo za Kongo ndetse na Uganda FARDC na UPDF n'itsinda rya Mayimayi mu mujyi wa Muhola muri teritwari ya Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'ibihugu byombi zirimo kugerageza kwirukana izi nyeshyamba muri kariya gace aho zishinjwa guhohotera abasivile. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza ngo ibintu ntibirasobanuka neza. Abaturage benshi bahunza ako gace bashaka ubuhungiro ahantu hafite umutekano. Biravuga ko kuri wa gatandatu ingabo za Kongo FARDC na Uganda UPDF bafatanije zongeye gutera ibisasu midugudu yitwa Vulinda na yitwa Ngovole zerekeza ku musozi witwa Muhola hagamijwe gusenya inkambi za Mayimayi ziri muri ibi bice. Amakuru aturuka mu nzego zishinzwe kurengera abaturage avuga ko amakimbirane hagati y'impande zombi yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo bahungiye muri sante twa Mambila na yitwa Muhangi na yitwa Vusamba ndetse abandi bajya mu bice byitwa Butembo. Avugana na Radio Okapi umuyobozi wa teritwari ya Lubero yanze kwemeza ko iyi mirwano yongeye kubura kuwa kane w'icyumweru gishize tariki 26 Kamena. Ihuriro ry'ingabo za Uganda na Kongo zagabye ibitero ku mutwe wa Mayimayi ukorera ku musozi wa Muhola no mu muhanda witwa Byamboye na yitwa Masingi. Kuva icyo gihe bivuga ko imidugudu myinshi yashizemo abantu bajya mu buhungiro. Iki kibazo ngo cyateje ingaruka ku biciro by'ibiribwa ku masoko yo muri ako karere cyane cyane mu mujyi wa Butembo ubona ibiribwa bivuye mu karere karimo kuberamo imirwano. Uyu na musozo wacu w'inkuru reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda y'amakuru yacu buri munsi nyuze kuri izi channel zacu zomberezo TV show ndetse na Gasabo News 24 amakuru nkaya na kagaruka. Shalom.